Iby'amakuru kuri uyu muntu wa mbere wagaragayeho icyorezo cya virusi ya corona mu Rwanda bikubiye mu itangazo 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2020. Iri tangazo rivuga ko uwagaragayeho n'iki cyorezo ari umuturage w'umuhinde wageze mu Rwanda ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka avuye mu Mumbai, bamupimye bamusanga mu virusi ya corona. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko uyu murwayi ubonetse bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda kigera ku butaka bw'u Rwanda nta bimenyetso yagaragazaga. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko ku itariki ya 13 aribwo yishyikirije inzego z'ubuzima ahita apimwa mu maguru mashya. Minisante iravuga ko uwo muhinde ari kwitabwaho bikwiye n'abaganga kandi ko yashyizwe mu kato ntaho hari guhurira n'abandi barwayi. Mu itangazo ryayo Minisiteri y'Ubuzima yongeyeho ko hari gushakishwa abo uwo muhinde yaba yarahuye nabo kugira ngo babasuzume hanirindwa gukwirakwiza indwara ya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima igakomeza isaba ko abatuye mu Rwanda bose bagombye kuba by'umwihariko gukaraba ibiganza, kwirinda guhurira ahantu hateranira abantu benshi no guhita batanga amakuru aho bigaragaye ko hari ibimenyetso by'icyorezo cya virusi ya corona, bagahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa ari wa 114. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko yifatanije n'abakora mu nzego z'ubuzima mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona cyugarije isi. Mu butumwa bugaragara ku rubuga rwe rwa Twitter, umukuru w'igihugu yagize ati: ubw'isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, tuzirikane abo imaze kuvuza ubuzima, imiryango yabo n'inshuti zabo. Ati duteye ingabo mu bitugu abakora mu nzego z'ubuzima kandi twifurije abarwaye bose gukira vuba. Ati turashima Tedros Adhanom Ghebreyesus n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bakomeje kutugenda imbere muri ibi bihe. Ku rukuta rwe rwa Twitter kandi hagaragara amagambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yibutsa abantu gukaraba intoki kenshi, kwirinda kuramukanya, kwirinda kujya ahantu hateranira abantu benshi kandi abantu bakagaragara ahitaruye n'ibindi. Agira ati turakangurira buri wese gukurikiza amabwiriza ajyanye no kubungabunga ubuzima nk'uko imigenzo myiza ibyibutsa. Mu butumwa bwe Perezida Kagame nawe agaragaza uguhangayikishwa n'icyorezo cya COVID-19 ariko agatera ishyaka agira ati nk'uko bisanzwe tuzatsinda muri ibi bihe bikomeye binyuze mu bufatanye no gukorera hamwe. Ati ibyo biradusaba kwitwararika twakomeje twerekana nk'abanyarwanda mu bihe byose twahanganye n'ibibazo kandi tukagera ku musaruro mwiza. Hanze y'itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima, Dr Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima yabihamirije radiyo y'igihugu avuga kuri uyu muhinde wagaragayeho icyorezo cya virusi ya corona, avuga ko bamushyize mu kato. Biteganywa mu mabwiriza yateguwe kugira ngo iyi ndwara tubashe kuyihashya nuko ashyirwa ahantu ha wenyine kugira ngo bizamenyere bikorwe mu gihe tukimukekaho, ariko mu gihe bimaze kugaragara ko ayifite nk'uko bimeze ubu ngubu tumujyana ahantu avurirwa habugenewe akitabwaho. Nk'uyu muhindi twavugaga afite urugo, afite umugore, ubwo twamutandukanyije n'umugore we, afite icyumba cye n'umugore we kubera ko tumukeka ko ashobora kuba yaramwanduje, nawe turi kumukurikirana hafi mu cyumba cye, ndetse n'umukozi wo mu rugo n'umuzamu w'umuzamu nawe turi kumukurikirana hafi. Bivuze ngo gushyira abantu mu kato ni ukugira ngo duhagarike kwanduza kuwanduye yanduza abatarandura, niko gushyira umuntu mu kato. Minisitiri Ngamije akavuga ko kugeza ubu hahise hafatwa ingamba mu byumweru 2. Ingamba zikomeye zafashwe harimo muri ibi byumweru 2 guhereye uyu munsi wa none kwirinda ibiterane by'abantu benshi bitari ngombwa ndetse mu by'ukuri byanabujijwe n'inzego zibishinzwe. Ibyo biterane birimo kujya mu nsengero abantu benshi, guhurira ahantu hamwe muri siporo hafunze, mbese ahantu hose hafunze, haba mu nsengero, haba abajya gukora siporo ahantu hafunze, cyangwa abajya gukora inama irimo abantu benshi ahantu hafunganye. Muri ibi byumweru 2 abantu bagomba kumenya ko uko guterana kwahagaritswe. Abantu bakwiriye kumva ko iki cyorezo gifite uburemere bukomeye ku buzima bw'abaturage ndetse no ku buzima bw'igihugu muri rusange. Iyo turebye uko abantu bagiye babyitwaramo mu bindi bihugu nk'i Buraya, wagereranya n'uko abandi babyitwaye nko muri Singapore, na wareba ukuntu hamwe icyorezo cyabaye kitakajije umurego, ahandi ugasanga icyorezo cyarakajije umurego kubera ko abantu bagerageje bajenjetse mu byemezo bikaze. Umuntu yavuga ko ibyemezo bikaze abantu bagomba gufata. Minisiteri y'Ubuzima kandi mu bihe nk'ibi yanagaragaje ko u Rwanda rwiteguye guhangana bya nyabyo n'icyorezo cya virusi ya corona. Mu bijyanye n'ubushobozi igihugu kiriteguye kugira ngo kibashe guhangana n'iki cyorezo. Ubushobozi bujyanye n'abakozi bahuguwe n'amabwiriza bahawe y'ukuntu babyitwaramo igihe habonetse ukekaho y'indwara cyangwa se amaze no kwemezwa ko ayifite. Ubushobozi burahari mu gupima iyi ndwara
ndetse no kwita ku wanduye bamuvura naho bamuvurira harahari hakwiriye. Nyuma yo kubona itangazo rya Minisante ryemeza ko umuntu wa mbere yagaragaye mu Rwanda arwaye COVID-19, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda naryo ryahise rifata ingamba ko imikino yose yari iteganijwe igomba kujya iba nta bafana bahari.